dit lyk asof die CIA basisse besig is om deur te loop in die Midde-Ooste. Dit lyk na aanleiding van berigte wat ek nou gelees het, dat Iran weet waar is hierdie CIA basisse en hulle teiken. Nou, so in die laaste paar dae was daar 'n aanval op 'n LNG skip, 'n liquid natural gas skip in die Damietta Poort, wat op 'n Egiptiese grondgebied is, daar waar hulle volmaak met gas. En dit is deur die VSA afgemaak as 'n aanval op energiebronne en die tipe van ding. Maar ek het 'n video geluister van die CIA Intelligence Chief, die former CIA Intelligence Chief, Joe Kent, just exposed the Pentagon's biggest lie. Iran didn't hit an LNG ship. They obliterated a secret CIA base in Egypt, killing Mossad and CIA agents mid-operation. Nou, ek het 'n bietjie gaan navraag doen oor dit. Nou ja, die amptelike inligting hieroor, dit was op die 29ste Julie, so dis nou die dag. En die skip se naam is die Energos Winter. Dit is 'n VSA skip. Hy behoort aan die VSA. Hy het daar toe 'n vuur ontstaan. Dit is as gevolg van 'n drone wat die skip getref het. Daar het 'n vuur ontstaan. Die vuur het ons versprei na 'n Griekse skip wat langs hom gelê het, wat ook besig was om vol te maak met gas. En al twee skepe is baie sleg verbrand. Hulle moes dit wegsleep, baie groot skade. Hulle sê niemand is dood nie en niemand is beseer nie. Dit is die amptelike beriggewing daar agter vanaf die Egiptiese owerhede en die VSA owerhede. Maar as jy nou 'n bietjie gaan kyk in die nuus, dan lees jy in die Daily Mail op die 23ste Julie was die opskrif Russia is helping Iran strike CIA bases in Middle East Western officials fear. En hierdie berig is hierdie tipe berigte is gedra deur Reuters, Daily Mail en ek sien Al Jazeera het dit ook gedra. En dan word daar gesê Iranian drone strikes on CIA facilities in the Gulf have prompted US intelligence analysts to investigate whether Russia is assisted by providing targeting information or advanced drone technology. These people who spoke on conditions of anonymity to discuss national security matters said US intelligence officials have not yet reached firm conclusions about the possible Russian involvement in the attacks on CIA facilities. So, die groot bekommernis hierso vir die VSA en vir die Mossad is, hoe is dit dan nou moontlik dat Iran weet van hierdie geheime basisse? Want in Maart maand, at least 2 CIA sites were struck in March. Reuters and other outlets have reported one of the facilities was the CIA station in Saudi Arabia, which is located in the US Embassy in Riyadh, and a separate site was located in eastern Iraq. Some of the sources said additional CIA sites has been hit, but they did not disclose details. One internal memo from Western intelligence agencies described by an official in the region with access to the document concluded Russia has likely played a role in targeting regional CIA facilities. The official discussed the memo on condition that its precise authorship not be disclosed. So, die westerse intelligensie ouens begin nou agterkom, die Iranese is besonder akkuraat met dit wat hulle doen. Wat beteken hulle dink hulle moet hulp hê? Nou ek glo hulle het hulp onder andere van Rusland en China. Hulle gebruik tans die Chinese se GPS fasiliteit. Ek dink sy naam is die Beidhu fasiliteit. Hulle is besig om dit te gebruik. So hulle target, hulle kan die GPS koördinate kry via die Chinese satelliete. En die Russe en hulle eie human intelligence gee vir hulle die CIA bases se koördinate en dan strike hulle hierdie basisse. Nou hierdie is 'n ding wat ons noem what goes around comes around. Waar die CIA is in die Mossad is daar chaos, daar's oorlog, daar's opstande, daar's revolusies,
daar is sabotasie. Dis waarmee daai ouens hulle self besig hou. Dis kriminele. Maar wat vir my belangrik is hier is dat daar hierdie ouens het gedink hulle is onder die mat. Niemand weet van hulle nie. Hulle kan aangaan met hulle aktiwiteite. En nou raak dit al hoe duideliker dat hierdie ouens se locations is blykbaar heel beskikbaar vir diegene wat weet waar dit is. Wat beteken die CIA is onder aanslag en dit het baie te doen met die feit dat die CIA direk betrokke was en MI6 en die Mossad by Oekraïne in 2015 om daar 'n staatsgreep uit te voer en NAVO puppet government, 'n Zelensky puppet government, hy het nou later gekom, maar dit was 'n westelike puppet government in plek te sit wat begin het met 'n oorlog teen daai Russiese bevolking in die ooste van Oekraïne. Hulle het hulle begin uitmoor voor die voet. En dit het veroorsaak dat Rusland toegetree het tot die oorlog. So, ek kry die CIA nie jammer nie. Hulle moet vir hulle kry. Want hulle sit agter hierdie groot hoeveelheid krisisse in die wêreld. As mens net, die dokumentêre op YouTube is so baie, waar baie duidelike inligting gegee word, waar CIA personeel self praat, in USA State Department persone self praat oor hoe die CIA betrokke is by die omverwerping van regerings. So ja, hulle het nie my simpatie nie. Hulle kan maar vir hulle kry. Sadly, some CIA headquarters got bombed by Iran and Russia, and America is now investigating whether Russia helped Iran do it. Let me explain. Iran launched drone attacks on CIA facilities in the Gulf, hidden sites in places like Saudi Arabia and Iraq. And here's what has intelligence officials alarmed. These strikes were shockingly precise. Iran shouldn't have known where those covert facilities were. But guess who would? Russian intelligence. So now, according to Reuters, U.S. analysts are investigating whether Russia provided targeting data, navigation technology, and advanced drone tech to help Iran pull this off. And it's not just that. Iranian ballistic missiles suddenly got smarter too. One reportedly punched right through our THAAD missile defenses, killing 4 U.S. service members. These new missiles accelerate toward the ground, spiral and change trajectory, making them nearly impossible to intercept. How does Iran suddenly become this good? The answer may lead straight back to Moscow. Meanwhile, Russia's own capital is engulfed in smoke as Ukrainian drones, allegedly aided by the CIA, hammer oil depots and infrastructure. So this looks like tit for tat on a global scale. And here's the moment that says everything. Secretary of State Marco Rubio met with Russia's Sergei Lavrov. A reporter asked point blank if Russia is helping target U.S. troops. Rubio just smiled and said nothing. Lavrov called it fiction, and the peace talks reportedly went nowhere. Trump is promising Iran will pay a big price, vowing to open the gates of hell. So the real question is this: have we already quietly joined a war with Russia? This story is still developing. Let me know what you think in the comments.